Toets, 1, 2. Alright, dames en here, ons sê vir julle almal baie welkom hier by die om vir Cassio Ber en sy kleindogter Leila te vra om vir ons net die veiling op die gepaste wyse te open. Dankie oom. Goeiemôre tannies, ooms en almal vandag. Baie welkom na ons jaarlikse veiling. Dit is baie spesiaal vir my om vandag die opening te doen. My pappa sê altyd hy is nie Here, dankie. En nou wil ek niemand uitsonder nie, van die mense wat die beeste kyk, die boere tot die mense wat vandag hierso na die verversings kyk en dit so mooi gemaak het, die afslaer, die veeartse, almal wat betrokke is en die verskaffers, wil ons vir u baie dankie sê dat dit so moontlik gemaak is. Baie dankie. Waar u ons wil gebruik om verligting te bring, u dit kan doen. Dit alles vra ek in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie oom Cas. Dames en here, dan is dit vir my nou 'n groot voorreg om vir Gerrit Joubert aan die woord te stel en hy gaan net vir ons die verwelkoming bedankinge doen en dan net so 'n paar dingetjies oor die beeste vertel. Dankie Gerrit. Dankie Billy. As hy goeiedag almal. Welkom sê en dankie sê dat julle moeite gemaak het om vandag hier te wees. Ons weet almal is besig en ons baie veilings en baie dinge, so nee, ons waardeer dit dat almal hierso is. Ek wil vandag net 'n paar bedankings doen.
besigheid BTW betaalbaar is op elke Mark 50. At 50,000, I get a bit of 5,000 around there, a bit of 15, I get a bit of 50, a bit of 50, 40. At 40,000, I get a bit of 4, I get a bit of 40, a bit of 40, a bit of 45. At 45,000, I get a bit of 5 and 4,000 around there, a bit of 50. At 50,000, I get a bit of 5, I get a bit of 55. At 55, at 60. At 60,000, I get a bit of 65. At 65 again, I get a bit of 65, and a bit of 70. At 70,000, I get a bit of 70, 75. At 75 again, I get a bit of 75, and a bit of 5, and a bit of 5, and a bit of 75. 75,000 is rechts, meneer. At 75, ek kyk van links na regs. At 75,000 again. At 75,000 around there, 75, and a bit of 5, and a bit of 5, and a bit of 75. 75,000, 80, at 80,000 again. 80,000 amper jou nog gewees, my vriend. At 80,000, I get a bit of 80, 80, I get a bit of 80. Ek sal jou help net nog 'n 5. At 80,000, I get a bit of 80, 80, a bit of 80, 80, a bit of 80, 80, a bit of 80,000 now. At 80,000 het ek meneer. At 80,000, I get a bit of 80 vir die eerste maal. Nou ek gee jou 'n goeie kans, my vriend. 80,000, I get a bit of 80,000, I get a bit of 80,000 nou meneer vir die tweede. At 80,000 vir die derde en die laaste maal. Rand 80,000. Kom ons gee 'n lekker hande klap vir die eerste koopie daar. Koper nommer 60. Herman baie geluk vir julle. Woensdag landgoed vir 80,000 wel gedaan. Daai koper nommer het is 60, nee. Baie number 60. Dames en here, dit was dan lot nommer 1 gewees. Gerrit baie geluk met die eerste bil daarso. Ladies and gentlemen, ons gaan aan lot nommer 2 toe en kyk weer hierso. Dames en here, hier is 'n absolute moesmerkbil wat in die van boog is hy ongelooflik.
varse op die koeie, alles gaan hy vir jou doen. Dames en here, natuurlik weer 'n roemen kapasiteit, die het hy baie, en natuurlik 'n vleesige bul wat voor julle staan. Kyk ook bietjie na daai sprong van rib, en dan natuurlik, dames en here, kalwingsgemakwaarde van 109, melkwaarde 107, onderhoudswaarde 109, en 'n baie gunstige geboortemassa wat julle sal vind daar op die katalogus. Dames en here, hierso dan nou weer 'n bil wat jy definitief moet gemerk het, jy kry hulle nie baie breër as dit nie. Ladies and gentlemen, 100,000 weer, 100, make it 50, at 50,000 rand, 50, 50, 50, 50, 50, 50, donkey, at 50,000 attack, at 55, 55, 60,000, I get a bit of 60,000, at 65 again, at 70, at 70,000, I get a bit of 70, at a bit of 70, 75, at 75,000, I get a bit of 80, at 80,000, I get a bit of 80, 85, at 85, I get a bit of 85, at a bit of 85, at a bit of 85, at a bit of 90, at 90,000, I get a bit of 90, meneer, at 90,000 Heelpoort, at 90,000, I get a bit of 90, I get a bit of 90, at a bit of 90, meneer, ek gee julle almal 'n goeie kans. 90,000 is in die middel by Erik se man. At 90,000 again, I get a bit of 90,000 rand, at a bit of 90, at 90,000 vir die eerste maal nou meneer. At 90,000 again, I get a bit of 90, I get a bit of 90, at a bit of 90 meneer vir die tweede. At 90,000, ladies and gentlemen, all out and all done. Rand 90,000, kom ons gee weer asseblief 'n lekker hande klap, Valpan boerdery, baie dankie Pieter, koper nommer 58 vir 'n 90,000, wel gedaan meneere, ek dink daai bil gaan uitstekende werk vir julle doen. Alright, das hy dames en here, lot nommer 3, die volgende dan. Julle kan so 'n bietjie vir my gaan kyk aan die vader se kant, dames en here, milestone 1980 is 'n bil wat ons laas jaar op die veiling aangebied het, wat homself bewys het in hierdie kudde. Julle kan ook bietjie gaan kyk aan die oupa se kant, milestone 13191, maar baie belangrik, daai oupa grootjie WO 479, dames en here, 'n bil met ongelooflike erfdwang in die Beefmaster ras, en natuurlik baie retensie. Dames en here, hy gaan teel soos wat hy lyk, en kyk weer 'n bietjie so die kalwingsgemak, dames en here, 112, melkwaarde 104, onderhoudswaarde 116. Dames en here, baie gunstige geboortemassa op 28 met 'n fenominale skrotum van 40 cm. Ladies and gentlemen, hier's 'n bil wat jy nie daar agter kon los nie. Lot number 3 again, merk hom maar nou. Alright, meneer, wat sê hulle weer 100? Maak 50. 50 I will take. At 50,000 I get a bit of 50,000. At 50,000 I get a bit of 50,000 on, a bit of 50, I get a bit of 50, I get a bit of 50, I'll take your 40. At 40,000 I get a bit of 40, a bit of 40, I get a bit of 40, a bit of 40 at the Gilbo. At 40,000 again I get a bit of 40, a bit of 40, 40, a bit of 40, a bit of 45. At 45,000 I get a bit of 45, a bit of 50,000 on, a bit of 50, a bit of 5. At 55,000 I get a bit of 60,000 on, a bit of 60, I get a bit of 5. At 65,000 again. At 65,000 on, a bit of 70. At 70,000 again I get a bit of 70, 75. At 75,000 again I get a bit of 75, a bit of 5, a bit of 5, a bit of 75. 75,000 in die middel meneer, maak vir my die koppie vol op 80. At 75,000. Kyk maar mooi na die bil meneer. At 75,000 again I get a bit of 75, a bit of 5, a bit of 5. At 75. My vriend, jy besef daai 5,000 rand is deesdae 'n kwart van 'n speenkalf, nê. 75 het ek daar. Dag, dankie. At 80,000 I get a bit 80,000, I get a bit 80, 80, a bit 80, 80, a bit 80, 80, a bit 80, 80, a bit 80,000 now. At 80,000 meneer, I get a bit 80,000. 80,000 I get a bit of 80,000 teen jou my vriend in die middel. No one more. Rand 80,000. Baie geluk meneer. Kom ons gee hom ook asseblief 'n lekker hande klap. Koper nommer knyp maar toe jou oë koop, jy kan nie. Dames en here, hier is hy nou. 'n beproefde kuddevaar wat in die ring instap, dames en here, hy het baie goed hierso by als gewerk. Kyk bietjie daar, SBP 18031 die vader. En natuurlik kan julle gaan kyk aan die ouma se kant by die moeder, 'n goue Merite Queen natuurlik met 'n TKP van 386 oor 7 kalvers en sy speen baie netjies oor al 7 van hulle. Dames en here, natuurlik volpunte byna op die superwaardes. Luister bietjie mooi. Koeiwaarde 100 maak 121, kalf groei 112, onderhoudswaarde 108 met 'n vrugbaarheidswaarde van 103. Die groeiwaarde natuurlik fenomenaal op 121 met 'n karkaswaarde van 123, produksiewaarde 116. Dames en here, hier's 'n bil wat homself bewys het. Hierso is 'n bil met baie vleis en natuurlik baie lente. 'n Bil wat vir homself praat, dames en here, op lot nommer 4, moet nou nie slaap nie. Die manne aanlyn nou daarso, wat sê hulle meneer, where do you start me again? Op 150,000 sekerlik. 100,000, 50.
At 50,000, 50,000 rand, get a bit of 50 donkey. At 50,000 rand, get a bit of 50 nominated, a bit of 50, get a bit of 50 now, a bit of 50, get a bit of 50, a bit of 50, get a bit of 50, a bit of 50, get a bit of 50,000 now. At 50,000 attack. At 50,000 again, a bit of 50, a bit of 50 now, a bit of 50, get a bit of 50, a bit of 50, get a bit of 50, a bit of 50, get a bit of 50, 50. At 50,000, nominated, but Serimana online. At 50,000, I get a bit of 50,000 rand, a bit of 50, I get a bit of 5. At 55 again, I get a bit of 6,000 rand, a bit of 16, I get a bit of 6,000 rand, a bit of 60, 60. At 60,000, I get a bit of 65. At 65,000 again, I get a bit of 5 and 6,000 rand, a bit of 65. At 5, a bit of 65. At 65,000, I get a bit of 5 and 6,000. At 65 again, I get a bit of 5 and 6,000, a bit of 65, a bit of 5, a bit of 5, a bit of 5. At 65,000, meneer, vir 'n beproefde bal in die ring. At 65,000 links nou daar, meneer, a bit of 65, a bit of 5, a bit of 65, a bit of 5. At 65,000, I get a bit of 65. Rand 65. Baie geluk meneer, hier is jou lucky day en ons kopernommer daar, baie dankie Jaco, 65,000. 67, die maak, ek kan dit vir jou doen. Donkering en natuurlijk 'n goeie temperament en met 'n baie goeie geboortemassa van 27. Tik al die bokse en hy is baie vleis. Alright ladies and gentlemen, start me at 100 again. 100,000 maak maar 50. At 50,000 I get a bit of 5. At 50,000 I get a bit of 5, a bit of 55, a bit of 5, a bit of 60,000 I get a bit of 60, a bit of 60, a bit of 5. At 65, at 70, at 70,000 I get a bit of 70 down, a bit of 70, get a bit of 70, a bit of 70, a bit of 70,000. At 70,000 I get a bit of 75, links gevat. At 75 again I get a bit of 80. At 80, a bit of 80, 80 is daar in die middel. Erik, 80,000, 85. At 90 by Frikkie. At 90,000 rand, a bit of 90, a bit of 90, a bit of 95. At 95 again, I get a bit of 95, a bit of 5, a bit of 5, a bit of 95. At 95,000, I get a bit of 100,000 boom to. At 100,000 rand, a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 1, a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 1, a bit of 100. 100,000, my vriend, moenie vanaand spyt wees oor hierdie bil nie. 100,000 het ek nou. At 100,000, I get a bit of 100,000 rand, a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 1. At 100,000, I get a bit of 1, I get a bit of 110. At 110, I get a bit of 110, at a bit of 110, at a bit of 110. 110,000 rand, a bit of 110, at a bit of 110, at a bit of 110, at a bit of 110. 110,000 lê links meneer as daar niemand meer is nie. Teen aanlyn nou 110 jillings meneere. Rand 110,000. Kom ons gee 'n lekker groot hande klap. Baie baie geluk boeboes julle. Dis 60 nee. Koper nommer 60. Daar sê dames en here, ons gaan aan na lot nommer 6 toe. Ek dink as ek reg is, boeboes is 'n halfbroer van 5, nee. Halfbroer van lot 5, dames en here, net die beter boetie wat dan nou instap. Kyk weer hierso 'n definitiewe moesmerkbil wat die ring instap. Dames en here, kyk bietjie na die bil se sterk 'n toplyn en natuurlik die lengte van lyf. Dames en here, baie mooi prominente oogbanke, sy baie netjiese skede, goeie sterk kloue en natuurlik daai los keelvel wat baie groei beteken natuurlik. Dames en here, geboortegewig baie goed op 27, speen fenomenaal op 251 met 'n Kleiber indeks van 123 en 'n GDT natuurlik daarvan 122. Ladies and gentlemen, lot number 6. Hier is 'n bil, dames en here, wat jy nie gaan los nie. Alright, now again. 100,000 begin maar weer 50. At 50,000 again. At 50,000 I get a bit of 50,000 rand, a bit of 50, I get a bit of 50, I get a bit of 5, a bit of 55, a bit of 5, a bit of 55, a bit of 60. At 60,000 I get a bit of 5. At 65, at 70. At 70,000 I get a bit of 75. At 75,000 I get a bit of 80. At 80,000, 85. At 85 again I get a bit of 85 as down, I get a bit of 85 at 90. At 90,000 I get a bit of 95. At 95 again I get a bit of 95, 100. 100,000 rand, a bit of 1, I get a bit of 1, a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 110. At 110 again, I get a bit of 110,000 rand, a bit of 110. 110 is jou voor meneere. At 110 again, I get a bit of 110,000 rand, a bit of 110, at a bit of 110. At 110,000 rand, a bit of 110. 110, my vriend, maak maar vir my 20. At 110 again, dis my werk om seker te maak, daar's geen spyt vanaand nie. 110 is daar.
120 sal joune wees. Kom my vriend, kyk na die bil wat voor jou staan. 110 attack. 110,000 rand daar. At 110 again, get a bit 110,000 rand, a bit 110, 120, 125 sal ek by jou vat. At 125 daar. At 130. At 130 in die middel, get a bit 130, 30, a bit 130, 30, a bit 130. Nou moet ek net noem, jy het nou die kleintjies begin. Ons moet nou 'n bietjie aangaan, nê. 130 daar meneer, a bit 130. At 130 again, get a bit 130,000 rand, a bit 130 teen julle manne regs. 130,000 rand, a bit 130, 30, a bit 130, 30. 130,000 as niemand meer is die meneer, gaan even go by 130. Op 130,000 meneer, is daar niemand meer nie. Rand 130,000 om Theo, baie geluk. Kom ons gee asseblief 'n lekker hande klap, dames en here. 76 vir 130,000. Wel gedaan. Hy gaan net hier oor die bult by Memel. Ek glo oom, hy gaan vir hom baie goeie werk doen. Dames en here, ons gaan aan na lot nommer 7 toe. Hierso, dames en here, weer 'n bil met 'n baie sterk toplyn, onderlyn en natuurlik kyk weer na die lengte van lyf. Dames en here, 'n vroegryp medium ram tipe wat hier in die ring staan met 'n ongelooflike sprong van rib. Hy word geteel natuurlik, dames en here, uit WO 17,328. Dames en here, met daai GDT indeks van 1,36. Dames en here, hier is vleis en kyk weer 'n bietjie so, dames en here, 'n mooi gemaakte bil. Hy vertoon vir my uitstekend in die ring vandag. Lot number 7, ladies and gentlemen. Start me 100, make 50. At 50,000 rand, a bit of 50, get a bit of 50, donkey nila. At 50,000 attack. At 50,500, a bit of 5, a bit of 50, 60, now get a bit of 60, get a bit of 60, get a bit of 65. At 65 again, at 70. At 70,000, I get a bit of 75, 80. At 80,000, I get a bit of 80, 85. At 85 again, I get a bit of 85, a bit of 85, a bit of 85. 85, I get a bit of 90. At 90,000, I get a bit of 90, I get a bit of 90, a bit of 90. At 90,000, I get a bit of 90 meneer. At 90,000 attack. Op 90,000 rand, a bit of 90, a bit of 90, a bit of 95. At 95, 100. 100,000 rand, a bit of 1, I get a bit of 1, a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 100,000. 100,000 is aan niemand meer as die meneer vir 100,000. Leno daar at 100,000. I get a bit of 100,000 rand, a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 1, a bit of 1, I get a bit of 100. 100,000 meneer as aan niemand meer is hier. Die manne koop goeie bulle, neem lekker deel in die veiling. Hierso is hy nou, dis 'n topbil daai my vriend. Lot nommer 7, jy ken. Met eerste oogopslag vang hy alles van jou. Kyk weer 'n bietjie na die bespiering, die diepte, dames jy. Met 'n temperamentindeks van 159 en daai GDT van 148. Dames en here, hierdie bil gaan vir julle goeie werk doen en waar ook al jy hom neem. Ladies and gentlemen, dis hoe 'n bil moet lyk, vol vleis en R1000, dankie, a bit of 55, at 55 again, I get a bit of 5, I get a bit of 60,000, I get a bit of 5, at 65 again, at 70, at 70, 75, at 75, at 80, at 80,000, 85, at 85 again, I get a bit of 90, at 90,000, I get a bit of 90,000 rand, a bit of 90, a bit of 90, a bit of 90, a bit of 90,000 again, I get a bit of 90, I get a bit of 90, at 90, a bit of 95, 95 again, at 95 again, I get a bit of 95,000, 95,000 leerlings meneer, moenie hier die bil mis nie, at 95,000, at 95,000, I get a bit of 95, I get a bit of 5, a bit of 5, a bit of 95. At 95,000 I'm selling. Almal klaar meneer vir 95,000. Niemand meer nie. 5,000 baie dankie koper nommer 60. Wel gedaan meneer Oomsig landgoed.
100,000, make it 50. At 50,000 rand, a bit of 15, a bit of 50, a bit of 50 donkey. At 50,000, I get a bit of 50, a bit of 15, a bit of 50, a bit of 55, a bit of 5, a bit of 55. At 60,000, I get a bit of 60,000 rand, a bit of 65. At 65 again, I get a bit of 65. At 70. At 70,000, I get a bit of 75. At 75, 80. At 80,000, I get a bit of 85. At 85 again, I get a bit of 85, a bit of 5, a bit of 5, a bit of 85. 85,000 rand meneer. At 85,000, I get a bit of 85, a bit of 85, a bit of 5, a bit of 85. At 85,000, heel rechts, heel bo. At 85,000 rand, a bit of 85, a bit of 5, a bit of 5, a bit of 85. All out, all done. Rand 85,000, baie geluk meneer, en dit is 'n baie goeie koopie. Koper nommer 65. Alrighto, ons gaan aan na lot nommer 10 toe. Dames en here, hierdie geel bulle is die manne wat die vleis dra. Kyk maar weer 'n bietjie na die lengte van lyf op hierdie bil. Dames en here, 'n manlike bil met uitstekende oogbanke en natuurlik, dames en here, die lende wat weer eens baie lank vorentoe kom. Goeie rugbespiering en natuurlik weer eens uit 'n vader geteel WO 17328 met daai skrotum van 41 cm. Dames en here, weer 'n bil wat goed vertoon in die ring vandag. Ek dink hy sal enige plek goeie werk doen. Lot number 10, ladies and gentlemen, start me 100, make 50. At 50,000 again. Op 50, dankie Nila, daar by 50 attack. At 50,000, I get a bit of 50,000 rand, a bit of 15, I get a bit of 50, 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 a bit of 50,000 now. At 50,000, I get a bit of 55. At 55, at 60. At 60,000, I get a bit of 60, I get a bit of 5. At 65, at 70. At 70,000, you'll go down a bit of 70, 75. At 75,000, I get a bit of 80. At 80,000, I get a bit of 80, 80, a bit of 80, 85. At 85,000, I get a bit of 85, a bit of 5, a bit of 5, a bit of 85. 85,000 is dan iemand meer as die meneer gaan ek verkoop. At 85,000. 85,000 rand, a bit of 85, my bot lê jillings meneer vir die eerste maal. 85,000 teen julle manne hierdie. At 85, a bit of 5 vir die derde maal, meneer, all out, all done. Rand 85,000, dit is koper nommer 60. Baie geluk meneer met 'n uitstekende koop. Koper nommer 60. Daar sy dames en here, ons gaan aan hierso na lot nommer 11 toe. Dames en here, lot nommer 11 het dieselfde pa natuurlik as wat laas jaar se topprysbil gehad het. Daai BA 16573. So die genetika op hierdie bil, dames en here, fenomenaal. Julle kan sien natuurlik as die broer so goed was, hoe goed is hierdie bil en natuurlik die erfdwang baie goed. Breedte, dik, oogbanke, dames en here, natuurlik uitstekende bespiering en 'n goeie kop op hom. Dames en here, is 'n bil wat met eerste oogopslag 'n baie mooi prentjie maak. En kyk net weer eens na daai speengewig van 251 en die skrotum van 42 cm. Dames en here, ek veil hom vir julle op lot nummer 11. Start me again. 100,000 50 sal ek vat. At 50,000 dankie. At 50,000 a bit of 55. At 55 is links, there get a bit of 55, a bit of 55, a bit of 55, a bit of 69, get a bit of 60, a bit of 65. At 65 at 70. At 70, 75. At 75 at 80. At 80,000 85. At 85 at a bit of 5, at a bit of 85, at a bit of 5, at a bit of 85, at a bit of 5, at a bit of 85. At 85,000 90. At 90,000 I get a bit of 90,000, a bit of 90, a bit of 90, 90, a bit of 90, 90. At 90,000 is daar meneer. At 90,000, 90,000 lê nou jullings. At 90,000 I get a bit of 90, a bit of 90, a bit of 90, a bit of 90, a bit of 90. At 90,000 all out en dan at 90. Rand 90,000, baie geluk weer eens meneer, verkoper nommer 60. Alright dames en here, volgende lot nommer 12, weer 'n bil met lekker roem en kapasiteit en kyk net daai prominente skofontwikkeling, 'n diep donker rooi bil dames en here met 'n netjiese skede en 'n baie goeie boutoppervlakte. Kyk weer 'n bietjie daai binneduie dames en here, sowel as die buiteduie, vol vleis en natuurlik weegeteel uit Milestone 19080. Natuurlik daai skrotum 40 cm, indeks van 102 en temperament indeks. We gaan maar weer. Alright, meneer, wat sê ek het draai nou meneer, wie saam again. Op 100 maak 50. At 50,000 I get a bit of 50,000 rand, a bit of 50,000 I get a bit of 50 dankie. At 50,000 I get a bit of 50, I get a bit of 15, a bit of 50, a bit of 15, a bit of 50, a bit of 5. At 55 at 60, I get a bit of 60,000 now. At 60,000 65 at 70, at 70,000 75 80, at 80,000 again. I get a bit of 80,000, I get a bit of 80, 80, a bit of 80, 80, a bit of 80, 80, a bit of 80,000. 80,000 is op nou links meneer, I get a bit of 80,000, I get a bit of 80, 80, 85, at 85 maak die koppie volop 90, at 85,000 meneer, 85,000 I get a bit of 85,000 rand, a bit of 85 at 5, at 85,000 I get a bit of 85, niemand meer die meneer, ek gaan verkoop. All out, all done.
Rand 85,000. Baie geluk is koper. Ekskuus, ek vergeet heeltyd daai koper is 65. 65 is ons koper vir 85,000. Wel gedaan my vriend. Hulle kom mooi in. Hulle kom mooi in. Dankie man. Lot nommer 13 daar sê dankie Andrei. En nou meneer baie breed wat hier voor julle staan. Kyk bietjie na die bil. Dames en here, die lengte van lyf baie goed met baie goeie diepte ook natuurlik. Die vel en haar netjies en natuurlik 'n bil wat goed in balans is van voor. Dames en here, natuurlik dan ook 'n lang bout en kyk bietjie na hierdie ongelooflike groei. Dames en here, 'n bil wat vir jou gaan baie groei in jou kaller sit. Als 20154 die vader met 'n skrotum van 41.5 cm. Kyk weer daai GDT indekse. Die eerste enetjie 147 en dan natuurlik daai somerindeks van 134. Temperament indeks van 119. Dames en here, as dit vleis is wat jy soek, hier is jou bil dan nou. 100,000 sekerlik. At 100,000 ek het by die 1. Maak 50 weer. At 50,000 rand by die daar by die 15 dan geen nie laag. At 50,000 ek het by die 5 by die 5 by die 6 by die 6 by die 6 by die 65 by die 5 by die 70. At 70 75 80 het by die 80 ek het by die 80 het by die 85 85,000 again. Ek het by die 85 bo meneere. At 85,000 ek het by die 85 het by die 85 by die 5 by die 85. 85 niemand meer meneer ek verkoop vir 85,000. At 85 at 85 again ek het by die 5 by die 85 at 85,000 meneere. All out and done. Niemand meer nie. 14 volgende in die ring, die bulle wat vinnig min word. Kyk nou hierso dames en here, 'n Indicus tipe bil wat in die ring staan, kliphard en natuurlik netjies se oogbanke. Weereens daai goeie losvel en natuurlik goeie bespiering in daardie voorarm. Dames en here, sy pa nooit verwag 16,364 met 'n speengewig van 255. GDT indeks van 145 en natuurlik daai temperament indeks van 119. Dames en here, begin my maar weer 100,050 vat ek. At 50,000 ek het by die 50 ek het by die 15 ek het by die 50 ek het by die 50 ek het by die 50 ek het by die 50,000 now. At 50 dankie dan meneer by die 50 het ek. At 50,000 ek het by die 50,000 rand by die 15 by die 50 ek het by die 5. At 55 at 60 ek het by die 60 ek het by die 60,000 rand by die 60 ek het by die 65. At 65 at 70 at 70,000 ek het by die 70 ek het by die 75. 75,000 ek het by die 75 ek het by die 5 ek het by die 5 ek het by die 75. At 80,000 again ek het by die 80,000. 80,000 ek het by die 18 ek het by die 80 at 80 ek het by die 80 ek het by die 80 ek het by die 80,000. 80,000 as daar niemand meer is die meneer gaan ek verkoop ek het by die 80,000 ek het by die 80. All out and done ladies and gentlemen at 80,000, no one more. Dan 80,000, baie geluk. Is koper nommer 59 W&A Trust Boerdery. Wessel, dankie vir julle en hulle gaan Delmas toe met daai bil 85,000 se reg is, nê. Dankie daarvoor Jandrey. Daar sê dames en here, volgende dan in die ring lot nommer 15, weer baie vleis op hierdie bil. Dames en here, kyk, was dit 80? Kyk net daar by meerkat vir my. Was dit 80? Dit was 80. Net 'n grappie man. Dankie Nila dat jy so oplettend is my ou vriend. Hierso is nou 'n goeie bil weer op lot nommer 15 dames en here, baie vleis, lengte, vel en haar en natuurlik 'n uitstekende kop. Dames en here, die skof en nek fantasties op hierdie bil en kyk net na daai netjies se skede, breed oor die rug en hy word weer geteel uit daai baie goeie vader WO 17328. Die skrotum op hom luister baie mooi. 45 cm. Dames en here, die temperament indeks van 119 en die Kleiber van 124. Hier's 'n bil wat vir homself praat, dames en here. Jy kon hom nie daar agter gemis het nie. Start me again. 100,000 rand by die ene, by die 1, by die 1, by die 1, by die 50. I will take. At 50,000 rand by die 5. At 60, by die 60, by die 65, by die 70. At 75, at 75, 80, 80, by die 85, by die 85, by die 85, by die 85. 85,000 ek het by die 85 meneere. At 85,000 again ek het by die 85, by die 5, by die 5, by die 90. At 90,000 ek het by die 9, by die 90, by die 9, by die 90 teen hom toe. At 90,000 rand by die 90, by die 90 bo nou dan meneer by die 90,000. At 90,000 ek het by die 9, by die 90, by die 9, by die 90. All out and done ladies and gentlemen, ek gaan verkoop nou heel bo vir 90,000 as daar niemand meer is nie. Dan 90,000 frikkie, baie dankie Meeding Boerdery van Standerton wat natuurlik daardie bil gekoop het en ek glo hy gaan vir julle baie goeie werk doen. Sien uit om sy kalfies te verkoop. 64. 64. Alrighto.
Op lot nommer 16, dames en here, hier's weer 'n bil wat absoluut geskik is vir die gebruik op verse. En natuurlik, kyk net na daai goeie pigment hier om sy oog en natuurlik uitstekende stap vermoë met daai goeie roem en kapasiteit. Dames en here, hier's nou weer 'n bil wat geteel het uit als 19166. Dames en here, draai hom net so 'n bietjie vir my asseblief, Leonard, at lot number 16. Draai my, dames en here, wat sê ek, wanneer by 100, ek by 50. At 50,000, ek by 50,000. At 50,000, ek by 50,000 now. I'll take your 40. At 40,000, I get a bit of 40,000 meneere. At 40,000, I get a bit of 40, 40, 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 a bit of 40,000. 40,000 rand, a bit of 40, 40, a bit of 40 donkey. At 40 attack. At 40,000, I'm meneer, a bit of 40, ek gaan verkoop. Vir 40,000, I get a bit of 5. At 45,000, I get a bit of 45, a bit of 5, a bit of 5, a bit of 45, a bit of 5, a bit of 45. At 45, a bit of 50. At 50,000, I get a bit of 5,000 rand. At 50 is on top, sir. At 50,000 again, I get a bit of 50 now, 50. At 50,000, I get a bit of 50, a bit of 55. At 55 again, I get a bit of 5,000 rand, a bit of 55. At 55, at 5, a bit of 55, at 5, a bit of 55. 60, at 60,000 again. Op 'n 60 heel bo. At 60,000 rand, a bit of 60, now get a bit of 60, a bit of 60, a bit of 60. Rand 60,000 HJP. Baie geluk Neil vir 'n 60 waardering daarvoor is koper nommer 74. Daar sê dames en here, lot nommer 17. Hier's nou weer baie goeie bespiering en natuurlik 'n hardebal met goeie lengte natuurlik. Again. Op 50,000 rand, a bit of 50,000, I get a bit of 50,000 rand, a bit of 50, I get a bit of 50, a bit of 50, a bit of 50. At 50,000, I get a bit of 50, I'll take your 40, sir, a bit of 40,000. At 40,000, I get a bit of 40, a bit of 40, a bit of 40, a bit of 40 attack. At 40,000, I get a bit of 40, a bit of 40, a bit of 40, a bit of 40, 10 Nila. At 40,000 now. At 40,000, I get a bit of 40, a bit of 45. At 45 again, I get a bit of 50. At 50,005. At 55 again, I get a bit of 5 and 5, a bit of 60. At 60,000, I get a bit of 60, now I get a bit of 60,000 rand, a bit of 60, 60. At 60,000, I'm near a bit of 60. 60,000 all out and done, ladies and gentlemen, ek gaan verkoop. Rand 60,000, koper nommer 65. Vir 60,000. Alright manne, kyk weer 'n bietjie wat stap hier in. Ladies and gentlemen, have a look again at lot number 18. Hier's alweer 'n bil met 'n uitstekende toplyn, diepte, kapasiteit en natuurlik, kyk net na die uitstekende haarkleed op hierdie bil. Dames en here, hier's nou 'n baie goeie tipe en weer eens geteel uit WO 17243. Skrotum van 45 cm en daai tipiese beefmaster wat hier voor julle sit, dames en here. Kyk bietjie daar, wat sê julle meneer, where do you start me again? Hop hom nou dames en here, waar begin julle my here meneer, ek het by die draai nou dames en here by die 100, ek het by die 1, ek het by die 1, ek het by die 1, ek het by die 50, at 50,000, at 50,000 rand, ek het by die 50,000 meneer. Tobbel. At 50,000, kyk net daai netjie se kop op hom. At 50,000 rand, a bit of 15, a bit of 50, a bit of 50, a bit of 50, 40, I'll take. At 40,000, I get a bit of 40, down near a bit of 40,000. At 40,000, 40, a bit of 40, donkey, a bit of 40, now a bit of 40 is 4. At 45. At 45 again, I get a bit of 45, a bit of 50. At 50, a bit of 5. At 60, now I get a bit of 60. At 65. At 65 again, I get a bit of 70. At 70,000, I get a bit of 70, a bit of 70, a bit of 70, 75. At 75, at 80. At 80,000, I get a bit of 80, 80, I get a bit of 80, at 80, I get a bit of 80,000. 80,000, 80,000. I get a bit of 80,000, 80,000, by hom toe in die middel meneere. All out and done, op 'n 80,000, rand 80,000, om toe baie geluk weer, en daai kopernommer was gewees 76. Das hy dames en here, weer eens lot nommer 19, lyk amper soos 'n prentjie net soos die vorige ene. Dames en here, hier natuurlik goeie kapasiteit en 2 regmerkies vir diepte, verdonkering baie goed en weer eens daai topgehalte haarkleed wat hy dra. Dames en here, natuurlik weer 'n bil wat sterk is op die lendebespiering, weer uit 'n vader WO 17243. Daai skrotum van 42 cm en natuurlik daai GDT indeks van 108. Ladies and gentlemen, lot number 19. Start me again.
50,000 weer. At 50,000 again. At 50,000 and on there, a bit of 15, I get a bit of 5,000 and on there, a bit of 50, a bit of 5,000, a bit of 50, 40. At 40,000, I'm in a bit of 40,000, I get a bit of 40, I get a bit of here, I get a bit of 40. At 40,000, I get a bit of 40, Donkey Nila. At 40,000, attack. At 40,000, again, I get a bit of 40, now Bueno Ram, and a bit of 40, now a bit of here, I get a bit of 40, and a bit of here, I get a bit of 40. At 40,000 again, I get a bit of 40, 45. At 45, at 50. At 50,000, Boer. At 5,000 on there, a bit of 15, now I get a bit of 5, a bit of 50, a bit of 5, a bit of 50, a bit of 5, a bit of 50, 50. At 50,000, I'm klaar 5. At 55, onder Erik. At 55, at 55, at a bit of 5, at a bit of 55, at a bit of 5, at 60. At 60,000, Nilan Angi. At 60,000 and at 60,000 against you, sir. At 60,000 and on there, a bit of 60, now I get a bit of 60, a bit of 60, a bit of 60. At 60,000, Yilbo, meneer is aan iemand meer is in hier, but I get a bit of 60,000. Rond 60,000 AEP boerdery, dankie dames en here. Koper nummer 74. Alright, dames. Donkering en natuurlik netjies oogbanke. Dames en here, weer eens daai lekker los keelvel en vol duie. Weer eens milestone 17 277 die vader en natuurlik 'n speengewig uit $5,000. At 50,000, I get a bit of $5,000, a bit of 15, I get a bit of $5,000 as a double, and here I get a bit of 50 donkey. At 50,005, at 55 again, I get a bit of 15, I get a bit of 6,000 around there, a bit of 65, at 70, at 70,000, I get a bit of 70, and a bit of 70, and a bit of 70, and a bit of 70, 75, at 75, 80, 75, 80, 80,000, 85. At 85 again, I get a bit 85, at a bit of 5, at a bit 85, at a 5, at 85. 85,000, niemand meer, meneer. At 85,000, I get a bit 85, at a bit of 5, at a bit of 5, at a bit 85. All out and done, ladies and gentlemen. Ek gaan verkoop dan nou vir 'n 85,000 rand 85,000 koper nommer 58. Daar sê dames en here lot 21, 'n bil weer eens dames en here, 'n vleismasjien wat hier voor kapasiteit op hierdie bil dames en here, goeie skof en natuurlik 'n bil wat fenominale speenkalvers gaan teel. Weer eens 'n netjiese skede op hom en 'n speengewig wat jy nie elke dag sien nie. 284 en natuurlik 'n GDT indeks natuurlik van 118, temperament indeks 119. Dames en here, lot nommer 21, die bulle word min, die laatslaap presies julle geleentheid nou. Kyk maar weer bietjie dames en here, waar begin julle my? Hop, hierdie bulle in die ringe meneer, ek het 'n bit dra nou dames en here, wat sê ek het 'n bit 150. At 50,000 ek het 'n bit 50. At 50,000 ek het 'n bit 50,000, wat sê die man in Robert 50,000 ek het 'n bit 50, 'n bit 50, 'n bit 50. At 50 now ek het 'n bit 50, I'll take your 40. At 40,000 ek het 'n bit 40, daar bit 40,000 en dan 'n bit 40,000 now. At 40,000 op lot nommer 21 meneer. At 40,000 ek het 'n bit 40, daar bit 40, 'n bit 40 is jy en dankie. At 40,000 at 40 I've got. At 40,000 daar bit 40, now bit 40 at 40, at 40 at 40, at 40,000. 45, 50. At 50,000 ek het 'n bit 50 donkey. At 50,000 I get a bit of 50, a bit of 50, a bit of 50, a bit of 50, a bit of 50. At 50,005, at 55 again I get a bit of 60. At 60,000 again I get a bit of 60. At 60,000 I get a bit of 60 heel boer. At 60,000 against you sir. 60,000 is aan niemand meer as die meneer gaan verkoop, I get a bit of 60,000. All out, all done. Want 60,000, Nila, baie dankie vir jou koper nommer 74, AEP boerdery natuurlik, af van Bethel se wêreld. Lot nommer 22, dames en here, weer eens 'n bil met 'n uitstekende toplyn, onderlyn en natuurlik weer daai netjiese vel en haar. 'n Bil wat baie goed in balans van voor tot agter is met 'n baie breë rug en natuurlik 'n netjiese skede. Dames en here, hy is weer geteel uit milestone 17.227 uit en natuurlik weer eens 'n bil wat homself ook baie goed bewys het. Dames en here, ons gaan aan na lot nommer 22 toe. Wat sê julle nou? Alright meneer, is daar meer? I get a bit of 100,000, I get a bit of 100, I get a bit of 18 now 40. At 40,000 I get a bit of 40.
40,000. At 40,000 aan meneer by die 40 na by die 40 40 by die 40 meneer ek kan nie laat as dit gaan nie by die 40,000. At 40,000 aan by die 40 na by die 40 40 by die 40 40 by die 45. At 40,000 links gepaard. At 40,000 aan meneer by die 40,000 rand by die 40 by die 40 by die 40 40. At 40,000 again by die 40 daar. At 40,000 again by die 40 meneer. At 45. At 45 again again by die 45 by die 5 by die 50. At 50,000 again by die 50,000 rand by die 50 by die 55. At 55 by Pieter en Ram meneer by die 55 by die 60. At 60,000 again by die 60 by die 60 again by die 60 again by die 60. At 60,000 all out and done vir 'n 60. Rand 60,000. Baie dankie koper nommer 60. Harman, baie geluk vir julle at 60,000 koper nommer 60. 60 vir 60. Daar sy dames en here 23 volgende Indicus tipe bil weer eens in die ring met uitstekende verdonkering en lengte en natuurlik let weer bietjie op na daai fenominale velle haar op hierdie bil. Dames en here weer 'n bil met goeie roem en kapasiteit en geteel uit milestone 19080. Die speengewig dames en here 254 met 'n GDT indeks van 108 en 'n temperament indeks van 119. Ladies and gentlemen, lot number 23 again 100,000 weer. Maak 50. At 50,000 meneer hier's 'n looker in die ring. At 50,000 rand by die 50. At 50,000 again by die 50,000 rand by die 50. Wat sê Pieter Abone Ram meneer by die 50,000 rand by die 50. I'll take you 40. At 40,000 again by die 40. Dankie Ram meneer by die 40 by die 40 40. At 40,000 again by die 40. Wat sê Frikkie? At 40,000 again by die 40 na by die 40 by die 40 40. At 40,000 aan meneer by die 40 attack. At 40,000 meneer moenie nou 'n goeie bil mis nie. 40,000 attack. At 40,000 again. At 40,000 rand by die 40. Now what do you say sir? At 40,000 again by die 40 again by die 40 by die 40 by die 40 40. At 40,000 gaan ek verkoop meneer. At 40,005. At 45 again at 50. At 50,000 again by die 50,000 rand at 50 na by die 50 50 by die 50,000. 50,000 heel bo raam meneer ek verkoop by die 50 by die 55. At 55 again 60. At 60,000 again. Op 'n 60 heel bo meneer ek by die 60,000. 60,000 rand by die 60. Niemand meer die meneer vir 'n 60,000 rand. 60,000. Koper nommer 58. Baie dankie Pieter Wessel, julle groot waardering. ...24 volgende in die ring, dames en here, hierso weer 'n bil met baie netjies se vleis. Kyk bietjie oop na die oogbanke daar. Colors. Kyk weer 'n bietjie na die speengewig 240 cm en 'n kleiber van 121, GDT van 129. Dames en here, hier is ons nou lot number 24. Kyk weer 'n bietjie dames en here, hy is vol vleis. Begin my maar weer meneer, wat sê ek meneer, waar begin meneer by 100. 50,000 rand at 50. At 50,000 ek by 50 meneer by die toppel 40,000 rand by die 40 by die 40. At 40 dankie dames meneer by die 40 ek by die 40 na by die 40 by die 5. At 45 by die 5 by die 45 by die 5 by die 50,000 ek by die 5. At 55 again ek by die 55 by die 55 at 60. At 60,000 ek by die 60,000 rand by die 60,000 nou. Op 'n 60 het ek weer meneer. At 60,000 ek by die 60 links nou daar by die 60 nou by die 60 na by die 60. At 60,000 hier links meneer en niemand meer hier by die 60. Rand 60,000 en dit is koper nommer 60. Lot nummer 25, dames en here, volgende weer in die ring is 'n bil met 'n uitstekende top en onderlyn en natuurlik weer eens die diepte van lyf op hierdie bil fantasties. Die roem en kapasiteit baie goed, die oogbanke netjies en natuurlik kyk net na daai mooi breë bek op hom. Dames en here, natuurlik weer geteel uit WO 16457. Dames en here, kyk van weer aan lot number 25 and again ladies and gentlemen, I get a bit of the 100,000 I get a bit of 50. I will take 50,000 rand at a bit of 50, make it 40. At 40,000 aan meneer by the 40, dankie aan meneer by the ek get a bit of 40 na by the 40 na by the 40. At 40,000 I get a bit of 40,000. At 40,000 aan meneer by the 40,000 rand by the 40, get a bit of 40. At 40,000 again, I get a bit of 40, get a bit of 40. At 40 na by the 40 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 by the 40. At 40,000 40,000 meneer, almal klaar, ek gaan verkoop. Laaste kans nou 40,000 nou aan mol. Rand 40,000 en dis koper nommer 58. Weer eens dankie Pieter julle. Daar's die dames en here lot
ver kom hierdie bout agter. En natuurlik, dames en here, milestone 17, 175 van die vaderskant. Dan natuurlik weer 'n Kleiber indeks van 149 en daai GDT indeks van 121. Ladies and gentlemen, lot number 26 again. Begin my nou, dames en here, wat sê hulle weer? Get a bit of 100, get a bit of 1. At 100, make it 50, now 40, I will take. At 40,000 again, get a bit of 40, now a bit of 40, now get a bit of 40,000 attack. At 40,005, at 45, at a bit of 5, at a bit of 45, at a bit of 5, at a bit of 45, at 50, I get a bit of 5,000 and on there, a bit of 50,000, I get a bit of 50. At 50,000, I get a bit of 5, het ek meneer en nou by Erik se man. At 50, a bit of 5. At 55 again, I get a bit of 5,000 and on there, a bit of 55, a bit of 5, a bit of 55, a bit of 5, a bit of 60. At 60,000 again, I get a bit of 60,000. At 60,000, I get a bit of 60, no bit of 60, now I get a bit of 60. At 60,000 by Erik se man, all out and done, ladies and gentlemen, I get a bit of 60, a bit of 60,000, niemand meer nie. Dan 60,000, baie geluk is 65, ons koper. Dankie daarvoor, meneer. Dames en here, lot nommer 27, hier is 'n bil met 'n uitstekende toplyn, lengte van lyf en natuurlik, dames en here, ons is van die mening hy gaan baie goed ook vir jou kan werk op diverse. Room en kapasiteit op hom baie goed en natuurlik daai fantasties. Dames en here, hy word geteel uit als 19.1, 'n dubbel 6 en natuurlik speen hy baie gunstig op 250 kg. Lot nommer 27, dames en here, weer 100,000, 100,000 maak maar so. At 100 make it 50. At 50,000 I get a bit of 5, 40, I get a bit of 40, 40, a bit of 40, dankie. At 40,000 in die middelbone raam en a bit of 40,000, a bit of 45. At 55, I get a bit of 60. At 60,000, 65. At 5, at a bit of 70. At 70,000 again. At 7,000 around there, a bit of 70, 75. At 75,000 I get a bit of 5 and 7,000 around there, a bit of 75, a bit of 5, a bit of 5. At 75,000 Yelboe. Almal klaar met a bit of 5 and 7,000 around there, a bit of 75, a bit of 5. At 75,000 all out, all done. Rand 75,000. Baie dankie menere en daai kopernommer is nou weer gewees, ekskuus. 64. Nog is dan onttrek. Ons beweeg aan na lot nommer 29 toe. Dames en here, hier is weer 'n uitstekende bil. Kyk weer 'n bietjie na die vleis wat hy dra, dames en here. Indicus tipe, baie diepte, goeie vel en haar, easy fleshing met goeie speenkalwaardes. Dames en here, hierso natuurlike bil met 'n netjiese los vel en kyk net weer daai pa. WO 17243. Hy speen natuurlik 282 en hierdie bil natuurlik is grootte van 41 cm. Dames en here, as dit vleis is wat jy soek, hier is jou bil. Ladies and gentlemen, start me again. 29 again, I get a minute of 100,000, I get a bit of 50. At 50,000, I get a bit of 40,000 rand, a bit of 40 da. At 40,000 rand, a bit of 40 da, bit of 40 na, bit of 40 da, bit of 40 na, bit of 40. At 40,000, I get a bit of 48, I get a bit of 40 na, bit of 40 in the middle. At 40,000 again, I get a bit of 40 na, bit of 40, a bit of 40, a bit of 40, a bit of 40. At 40,000, 40,000, 40 na, 40 da, bit of 40. At 40,000, net een bodam en hier, a bit of 40 na, bit of 40, a bit of 45. At 45 again, I get a bit of 45,000 rand, a bit of 45. At 45, my friend, moenie so vinnig uitsak nie. 45 is daar. At 45,000, maak maar net 50, dan het jy dan 2. At 45, a bit of 5, a bit of 45, a bit of 5, a bit of 45. 45,000 as aan iemand meer as die meneer gaan verkoop, a bit of 45. Dan 45,000, die lak sê weer, dankie. 45,000, koper nommer 74. Dames en here, ons voorlaaste bil vir vandag is lot nommer 30. En weer eens, dames en here, hierdie laaste twee bille kan julle maar kyk, hulle dra vleis. Dames en here, die lengte van lyf op hierdie bil baie goed met goeie diepte en natuurlik uitstekende vel en haar. Weer eens 'n vleesige bil wat in die ring staan met 'n sterk bek en baie groei. Weer eens hierso, dames en here, WO 17, 'n 328 aan die vaderskant met 'n speengewig van 253 en natuurlik daai uitstekende grootte van 43 cm. Lot number 30 again. Alright, meneer, wat julle weer get a bit of draai. En nou daar sê meneer, waar begin julle my? Op nou daar meneer, wat sê julle meneer, get a bit of 100, get a bit of 50, na get a bit of 50,000. At 50,000, get a bit of 50,000 rand, get a bit of 50, daar bit of 50, get a bit of 40. 40,000 weer 'n bit of 40 dankie. At 40,000 attack. At 40,000 na bit of 40, get a bit of 40.
40,005. At a bit of 45. At 45 again, I get a bit of 45. At a bit of 50. At 5,000, I get a bit of 55. At 55 again, I get a bit of 5 and 5. I get a bit of 60. At 60,000, I get a bit of 60,000. Around a bit of 60. I get a bit of 60. A bit of 65. At 65,000, I get a bit of 5 and 60,000. Around this yield in the middle maniera. At 65,000, I get a bit of 5 and 60. I get a bit of 65. At 5. At a bit of 5. At 65,000. All out and done, ladies and gentlemen. Niemand meer nie. Dan 65,000. Baie dankie Frikkie en dis weer meting boerdery dis 64. 64. Dankie. Hoeveel? 65. Daar sê dames en here 31. Lot number 31. Hier's baie vleis. 'n Breë bil dames en here wat baie dik is. Kyk na die manlikheid op hom en natuurlik die skof, die nek en natuurlik 'n goeie skede op hierdie bil dames en here. Hier's baie groei en natuurlik WO 18817 die vader en natuurlik speen hierdie bil 255 en luister weer na hierdie skrotum 43 cm. Dames en here GDT indeks van 111 op lot nummer 31. Alright meneere, wat sê hulle 100 maak 50,000. At 50,000 again, I get a bit of 50. At 50,000, I get a bit of 40. At 40,000 rand, I get a bit of 40. Get a bit of 40, don't get a bit of 5. At 45 at Erikseman, I get a bit of 45, at a bit of 50. At 50,005. At 55 again, I get a bit of 60,000 rand, a bit of 60, a bit of 65. At 65 at 70. At 70,000, 75. At 75 at 80. At 85. At 85 again, I get a bit of 85 at 90. At 90,000, 95. At 95 again, I get a bit of 95, at a bit of 100. 100,000 rand, a bit of 110. At 110 is down, meneer, a bit of 110, at a bit of 110, at a bit of 110. 110,000, meneer, is aan iemand meer is hier. All out, all done. Dan 110,000, u weet baie geluk vir jou. Koper nommer 62 vir 110,000. Dames en here, voordat ons aangaan met die vroulike diere, kom ons gee asseblief vir die hele alspan 'n lekker hande klap vir 'n uitstekende bil aanbieding. Gerrit, baie geluk ou maat. Wel gedaan. Nou gaan ons hier na die beauties toe, dames en here, lief vroulike diere. Kyk weer 'n bietjie hierso. Hier begin ons by lot nommer 32, dames en here, op 10 van hulle dragtig. Meneer, hulle is op die punt om te kalf, almal van hulle net boeboes. Almal op die punt om te kalf. Daar sê, dames en here, hier is 10 van hulle op die punt om te kalf, dames en here, hulle is almal dan natuurlik 20, 21, 22 in die vleer van hulle lewe, dames en here, koeie wat hulle self reeds bewys het, en hier is hulle meneer, julle kan nie stry oor die kwaliteit nie. Start mee, een dragtige koeie, dames en here, wat sê hulle nou? Op hulle nou, dames en here, wat sê hulle, meneer, by 20,000, at 20,000 again, 18 sal ek vat, at 18,000, ek het by 18, ek het by 18, ek het by 18, ek het by 18, 16,000, dankie, at 16,000 nou, op 16,000 rand, by 16,000, ek het by 16,000 rand, by 16, I get a bit of 16. At 16,000 rand, I get a bit of 16, I get a bit of 17. At 17,000, I get a bit of 17, now and a bit of 17, I get a bit of 17, I get a bit of 70,000. 17,000 by Erikseman. At 17,000 again, I get a bit of 17, now and a bit of 17. Kyk na die diere voor julle. At 17,000, 18 online. At 18,000, I get a bit of 18,000. At 18,000, I get a bit of 18, praat met jou man Erik. At 18,000 again, I get a bit of 18. At 18,000. At 18,000, I get a bit of 18,000. By Meerkat, meneer 18,000. At 18,000, niemand meer, meneer, ek verkoop by 18,000. Niemand meer die menere. 18,000, reg so met my eienaar, ek gaan hulle verkoop. Baie dankie, dis koper nommer 506 op Meerkat. Wel gedaan, girls. Hulle was 10. Nee, die getal. 18,000 was die prys. Dames en die volgende is 9. 9 van hulle lot nommer 33.
9 van hulle menere, kyk weer na die koeie wat hier voor julle staan, dames en here, 20, 20, 20, 22s. Almal van hulle in die vleer van hulle lewe en kyk weer bietjie na die kwaliteit, dames en here, koeie met kapasiteit. Jy kry dit nie elke dag nie. Wel gedaan, menere, dit is topdiere hierdie. Lot number 33 again, daar sê menere, kyk weer 'n bietjie vir my. Alrighto. Ladies and gentlemen, begin my weer op hulle nou 18,000 stand on. At 18,000 rand, dit by 18,000, ek het by 18,000 rand, dit by 18, ek het by 18, ek het by 18, ek het by 18, 16,000 dankie. At 16,000 rand, dit by 16,000, ek het by 16, ek het by 17. At 17,000 again, ek het by 17,000. At 17,000 het ek onder. At 17,000 rand, dit by 17, nou by 17, ek het by 17, ek het by 17, ek het by 17. At 17,000, ek het by 18. At 18,000 bo. At 18,000, ek het by 18, 18, ek het by 18,000 rand, dit by 18,000 now. At 18,000 rand, dit by 18, ek het by 18, ek het by 18, at 18. At 18,000 again, ek het by 18, at 18, ek het by 18,000. 18,000 as aan niemand meer is, meneer, gaan verkoop, ek het by 18,000. Rand 18,000, ek sê vir julle dankie daarvoor. En daar sê my vriend, daai nommer nou weer van jou. Koper nommer 82, 82, 82 is die koper. Stadig. 2021s, 2022s. Lot 34 is 2021s, lot 35 is kalf binne die volg van nou tot die Wat is fout, het hy gebreek? Is jy reg daar? Het jy reg kom, Mariaan? Maak net gou die hek reg, dames en here, gaan ons voort. Boboes, hierso. Ag, moet hom in daai hoek skop. Daar sê, julle kan maar oopmaak. Daar sê dames en here, hierdie nou, kyk 'n bietjie net. Die een lyk soos die ander. Lot nommer 34, dames en here, hier is 10 van hulle en hulle is almal 2021s en 2022s. Dames en here, hier is hulle nou in die ring. Draai maar weer bietjie daar. Alright, ladies and gentlemen, staan mee. Hop, hulle weer dames en here, wat sê ek het by 18,000. 18,000, ek het by 18, maak ek het by 16,000 dankie. At 16,000 rand, ek het by 16, ek het by 17. At 17,000, ek het by 17 now. At 17,000 rand, ek het by 17 now, meneer, by 17, ek het by 17,000. At 17,000 now, ek het by 17,000, meneer, wat sê hulle by koeie. At 17,000 rand, ek het by 17 now, by 17, ek het by 17. At 17,000, 17, 18, at 18,000 again. Hoppa, 18,000 rand, ek het by 18, ek het by 18, ek het by 18, ek het by 18. At 18,000 again, ek het by 18, het ek weer, meneer, ek het by 18,000. At 19 online. At 9, is dit 19 by julle? 19 online, hy wys niks by my nie. At 19,000 rand, ek het by 19, 10 jaar agter, meneer. At 19,000, at 19,000 rand, ek het by 19, ek het by 19, ek het by 19. Rand 19,000, groot waardering daarvoor. Ek kan net nie sien wat daai kopernommer is nie. 513.
Lot nummer 35, dames en heren, hier is 'n pragtige pakkie koeie wat inkom. Kyk weer 'n bietjie daar, almal 22s. En hier is hulle dan nou, daar sê dames en here, kyk maar weer 'n bietjie daar. Meneere kwaliteit diere, kyk weer 'n bietjie daar. Dames en here, op die punt om te kalf. En hier is hulle dan nou vir julle meneere swaar dragtig certified in calf, ladies and gentlemen, all of them the year 2022. Alright, nou meneere, wat sê ek julle by die draai? En nou daar sê meneere, waar begin julle my again, ek by die draai nou daar meneere, dit is 18,000 weer. At 1816 net ek dankie. At 16,000 rand, a bit of 16,000, I get a bit of 17, again I get a bit of 17,000. At 17,000, I get a bit of 17, come on, Q Ranch, I get a bit of 17,000. At 18,000, I get a bit of 18, 19. At 19,000, I get a bit of 19,000 rand, a bit of 19,000 now. At 19,000, donkey, I get a bit of 19, Rustin, but I get a bit of 19,000 now. At 19,000, I get a bit of 19, I get a bit of 19, I get a bit of 19. At 19,000, 19,000, at 19,000, all out and done. Ladies and gentlemen, niemand meer nie. Rand 19,000, Rustin, baie dankie vir jou, koper nommer 513.